channel kan normally pilih pakai Harlong Kendu. Harlong Kendu sih normally di kelangan sport normally. Tapi nang lang mau motor normally atau non kita ambil kayak Harlong Kendu silang dan motor normally. Yo yo. Kalau Harlong Kendu bangsu cetang kulo ya normally lah Harlong Kendu burin ya. Kalau nama Harlong Kendu burin silang dan motor normally tuh. Yo. Dah kayak Arnam deh. Langkang traveling jalan oleh donor tuh. One bang nih lah, step ada normally. Kali lihat kisun lo. Yo, finally dia nang le donor tuh yo. Harlong Kendu, so din le Harlong pen la Kendu ka chaklang din nili ka chim nya lang. La sinon ba nili lang non donor tuh. Lo. Kendu din ke? Ôi có dư bộ hai đô lăng mà cái này đâu mà là cái lăng chín mươi mà này là chín mươi lắm thì tiền mà lấy chút ôi đâu chế vào đâu đây phải mua đi mua rồi đây là tầm này năm final này họ là phun lăng năm có hai đô lăng mà hai đô ấy đi Bukan lo sebar ke la puga na también mayo. Ocho. Karena kemarin milih banget fast lah dia lah Harlong Kendu din ke nang kelang nang ke tapi lang tu nak tapi mau pesan mau lang YouTube lo kalau ni ke YouTube pasti kenapa lo kan kami ala cetang tipik lah habis feeling olah tu lah cetang tu bang dia kalau non tu bang ke enak lo nang ko hotel lah lo lang sa non tu Nanti non ba lệ ra phụ rơi đó mà đi, Arnam gì nông cái đồ tim ba, những cái Harlong pen cái đam lóc lo gì, Harlong pen gì, cái thế rồi lóc lo, Arnam vẫn cái lăng đam cái stop cái gì đó mà đi. Oh, finally dang le chilo don tum yo. Relax sudah kali. Oh, lahan le kau sembul jadi.
love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's